Мы едины в игре и за ее пределами. Именно это дает результат. Видимо, таков был девиз наших спортсменов, которые открыли дверь в мир спорта этого учебного года ключом победы. Сентябрь был насыщен спортивными мероприятиями, в которых команды спортсменов Даугавпилской 3-й средней школы принимали участие. Как результат, наши ребята внесли в копилку побед школы 3 первых места. Таким образом, наша футбольная команда, в состав которой входят ученики 8 и 9 классов, в напряженной игре с соперниками высокого уровня одержали победу и взяли золото. Вот уже не первый год спортсмены нашей школы принимают участие в городском кроссе. В этом году за победу боролись 28 учеников с 4 по 12 класс. В результате, преодолев трудные дистанции и обойдя все школы города, наши дружные сплоченные ребята добились высоких результатов и стали первыми. 15 сентября в Цесисе проходили соревнования по баскетболу, где наша команда спортсменок в упорной борьбе обошла соперников и одержала победу, заняв первое место. И теперь, благодаря победе, наши спортсменки вышли на уровень чемпионата мира школьных команд, который состоится весной в Хорватии. Желаем вам побед! No 26. septembra līdz 30. septembrim mūsu skolā viesojās ārvalstu delegācijas. Kāpēc viņa šeit bija un ko darīja, par to sīkāk pastāstīs projekta koordinātore Alīna Jirjominka. Skolotāji? Labdien! Jā, pagājušajā nedēļā mūsu skola viesojas Laitopstas projekta koordinātori no Slovākijas, Itālijas, Spānijas un Horvātijas. Tikšanās mērķis bija novērtēt projekta progresu, apspriest metodiska krājuma izveidi, kurš tiks pabeigts māja un tiks prezentēts Daugavpils pilsētas skolotāju konferencē. Vēl projekta grupa kopā ar skolēniem izstrādā digitālu spēli, veido savu stāstu, kas veicinās skolēnu radošumu un rakstīšanas prasmes. Līdz ar projekta darbu mēs arī apmeklējam Naujienes muzeju, Maizes muzeju, īpašu gandarījumu sagādāja Preļu Leļu muzejs. Mūsu noslēguma pasākums notika Daugavpils cietoksnī, Marka Rotka mākslas centrā. Un man šķiet, ka mūsu tikšanās, pateicoties mūsu projekta grupai, bija ļoti veiksmīgs un pozitīvs. Darba gaita mēs guvam jaunu pieredzi un iedvesmojamies turpmākam radošam darbām. Visu oktobri Daugavpils centrālās bibliotēkas periodikas lasītavā būs skatāma mūsu skolas vizuālās mākslas skolotājas Daigas Vasiljevas personāla izstāde par tēmu sports. Kāpēc šāda tēma, kāpēc tieši plakāti un kas iedvesmoja viņu veidot šo izstādi, pastāstīs skolotāja Daiga. Izstāde ir apskatāmi sporta plakāti, kur ir veidoti grafikas tehnikā. Kāpēc tieši sports? Jo sports mums ir apkārt un sports arī ir māksla. Sportā ir vērotāji un ir tie, kuri veido sportu sportisti. Grafikā ir melnbaltā, tāpēc arī plakāti ir veidoti melnbalti un papildināti ar sarkano krāsu, kur ir uzrakstīti sportista vārdi un sporta veids. Izstāde ir apskatāmi 5 plakāti, kuri izmer 70 x 100. Ir gan horizontāli, gan vertikāli un ir veltīti 5 sporta veidiem, kuri ir vispopulārāki Daugavpilī. Skolotājas Daigas darbu izstādi jūs varat apskatīt periodikas lasītavā darbdienās no 11 līdz 8 vakarā, sestdienās no 10 līdz 17:00, bet svētdienas, diemžēl, ir brīvas. Laipni esat gaidīti! С последними новостями из Шауляя вернулись ученицы 10-11 классов под руководством Сергея Смирнова и Елены Смулько. Здравствуйте! Расскажите, какова цель была вашей поездки? Цель поездки была, мы ездили по проекту Life is Good, который длится уже 3-й год. Мы пробыли в Шауляе неделю с 3 по 7 октября. Скажите, что вы приобрели в этой поездке и что вам запомнилось больше всего? Так как поездка была направлена на активный и здоровый образ жизни,
Мы провели время в спортивном зале, это запомнилось больше всего и понравилось больше всего. А какие ощущения, эмоции вы испытывали во время поездки? Мы испытывали исключительно положительные эмоции, потому что атмосфера была очень дружелюбная. Мы познакомились с новыми людьми, и весело провели время и узнали много чего нового. И, наконец, возможно, у вас есть какие-то пожелания для других ребят и участников проекта? Да, принимайте больше участия в таких проектах, потому что вы обретаете незабываемый опыт, также подтягиваете свой английский и обретете новых друзей. Мы считаем, что данная поездка запомнится ребятам навсегда, и желаем только успехов, удачи, и чтобы проект развивался и дальше. Karjeras nedēļa ir klāta. No 10. oktobra līdz 14. oktobrim 1.–12. klašu skolēni tiek aicināti iepazīt darba tirgu un tā daudzveidību. Šīs nedēļas tēma – Es būšu darba tirgu. Skolēni apmeklēs gan izstādes, kas veltītas šai tēmai, gan dosies mācību ekskursijās uz dažādām mūsu pilsētas iestādēm un uzņēmumiem. Ko tur redzēs un dzirdēs, viņi nofotografēs un uzrakstīs savās atskaitēs, ko sūtīs mūsu skolas karjeras konsultantei Inārai Jasminai, bet viņa savukārt par visu kopumā pastāstīs jums kādā no tuvākajām mūsu televīzijas pārraidēm.